ngasi ma akoina bangi sun tawjariba potse yani miyam gi iba aidi hojik manipur da thoiba situation wanariba mayam singsi yang akoi su tok da ya de akoi gi su maira bai bi mama ama oina akoi gi su ithong nei khalla kan da akoi tok da ya roi khalla kan ngasi gi chan akoi sharu wazarani aduna ngasi akoina tawriba se manipur da hojik leiba manipur situation kadai ba yong na ware mayum makai changma ngamdadana angang pi mayam kayang wara mana nupi angang mayam mayum thadok tan lein ulup kem da kai da leinari aduragi misi mina mayam su penda badagi makoi su yum hai basidagi hena nuai ba leiban nati adu yum na lei phangap ta matam chi kushal abanina penda ba kaya dagi masa matana society to siba mayam masu yawre ba si condition yawra sibu matam si phawda manipur da lariba akogi manipur gi akogi mihut ni na thagal liba adum laba MLA Minister Singina Kari to Birage Center the Mokoina Manipurgi Praza Sion Ware Manipur Sion Ware had the Moina Makong Tin Mangam Daba Misan no was a koi shop to go a koi Nuai, a koi Wadi had like Hoba, a koi Makoida, a Hong Kolaga, a koi to be like any had a color like Basinda, a koi the pen daba, a dugum laba, I know, how potagi Nakoi Hojik Power Kari the one like Beno, a koi Mahutsin and Nakoida to draw Haidana Manipur Awana Labor Mayam Sing Praza Singjiki, Pen the Bakari Mayam Singse. Nakoina Kudimat Nakoina Kogi Pen was centered upon Dogada Manipur Nungaiba, Intapa Adum Bagano, ONC, Hibagam the Moy Tagal Kibaneba. Adunga Siba with the Makoi came to Deba. Sigi condition G or Rabamata Mishi Minaya, the Angang Mata Mamagi Matadi, in a call got to Jeriba, Dumla, Angang Chindu, Halabamatam to book the Motomin Lakanda, Hobject election getting actual a Makoi condition to Parare Habitant, the way carry them to see the Lita, the Moy Chapman. Massimang the monitor, William Batar, a sea condition, if we talk on the driver. See, I'm the Nungai Aduna. Laiba coming election to use any election election had an Mokoi ho from Bahoreba. Sigi po se matam chana mo na to bira magadi to eduga laiba kaming election sisu NRC to duna makoy na census to basu yaro mito miran jasin ke hana khandok piu adu na tragadi melong ni singi loidong utat pagi pamala ka dor melong na minority ta hora kan da mito miran jasin na majority ogi bai pamala ka dor sigi pibam silaida manipur laiba mama obi akoy myam singchina amataw na leminar kan manipur kan da bayadi isa singi tung mirol gi damta koy lep da bayadi kalok da bayadi haidana koy awa na thidana No NRC! No NRC! No NRC!